Pero falando de centros punteiros, hai outros tamén, centros punteiros en Galicia dedicados aos animais de compañía, a cans, a gatos ou animais exóticos. Imos percorrer un hospital veterinario que é referencia no norte da península. Ata agora, se un tiña que facerlle unha resonancia magnética a un can, por exemplo, tiña que ir ata Bilbao ou ata Porto. Agora non, agora pode ir a este hospital da Coruña que nos fomos percorrer e que está dotado, xa o van ver, ca última tecnoloxía. Unha sala de rehabilitación con piscina, 3 quirófanos, un TAC, unha sala de resonancia magnética, todos os elementos dun auténtico hospital. O que pasa é que este hospital non é igual que todos, porque os seus pacientes son un pouco diferentes. Hola, Bropo, que tal? Ensínasme isto? Veña, vamos. Boas, Paloma. Difícil saber que isto é un hospital para cans con todo o que tendes aquí e con todas as instalacións. É increíble. Sí, la verdad que buscamos aunar en un único centro pues tecnología puntera y veterinarios que están especializados cada uno de ellos en un área concreta de la veterinaria que es muy amplia. A mí gustaríame se me podes facer unha pequena visita xunto con Toro e con Bropo. Paréceche? Venga, perfecto. Vamos alá. Vamos a empezar por la sala de rehabilitación. En esta zona pues se tratan pacientes que han perdido la movilidad en extremidades y hay que volver a reeducar la marcha, y también pues procesos crónicos como pueden ser artrosis en perros más mayores. E exercicios como os que intento facer con Bropo, para que servirían? Bueno, la rehabilitación, esta es una zona más de terapias activas y puede beneficiar tanto a pacientes que estén recuperándose después de una cirugía ortopédica o que pueda tener algún tipo de patología neurológica. Pois se che parece, voulle botar un vistazo, deixo-te aquí que tes moito traballo como escoitamos. Bropo, úsalo, veña, vamos, vente. Bueno, Bropo. Boas, Andrés, que tal? Isto que temos aquí, Andrés, é un TAC. Para que nos pode servir isto nos cans ou nos gatos que teñamos? Sí, isto é unha máquina de TAC de 16 cortes, que é unha das innovacións do hospital. Principalmente a utilizamos para diagnósticos avanzados de imaxe e principalmente para patoloxías óseas. E despois ali enfrente temos unha máquina que é punteira. Parece, Andrés, se imos ver a sala de resonancia e me comentas máis polo miúdo todo. Vamos alá. Vamos, Bropo. Mira, Ricardo, nesta sala temos a máquina de resonancia magnética, que é unha innovación. Con ela o que podemos diagnosticar son enfermedades principalmente de tejido nervioso, de cerebro, pequenos tumores, patologías musculares, principalmente son patologías de tejidos blandos. Pois, como lle decía a Paloma, tendes aquí moito traballo, deixo que sigas poñendo a punto todo isto e eu vome xa a parte final, os quirófanos, que ali me espera un dos vosos especialistas. Moitas gracias, Andrés. Bropo, veña, vamos aos quirófanos. Veña, a ver se me queres ir, claro. Boas, Gustavo, que tal? Bueno, aquí os cans non poden entrar expertos e Bropo entrou porque tiña comida aquí, porque aquí hai uns procedementos, obviamente, e xa son temas máis serios, non? Sí, aquí este es el área donde trabajamos el equipo de cirugía y donde realizamos intervenciones, sobre todo pues de cirugía relacionada con la oncología, y también lo llamamos cirugía de mínima invasión. E Gustavo, como é traballar no día a día con animais? Pues es bastante parecido a trabajar con las personas. Ademais, algo moi curioso que todos os que traballades aquí que non falades de cans, gatos, senón de pacientes. Exactamente, son pacientes como nos pasa a los humanos. Al fin y al cabo, no somos tan diferentes los humanos de nuestros perros y de nuestros gatos.